Bog svima, ja sam Tin, ovo je Gordan i mi smo powerlifteri iz Powerlifting kluba Bjelovar. Odlučili smo s vama podijeliti i snimiti pripreme za nadolazeće natjecanje koje će se održati u Zagrebu. Da, trenutno smo 7 tjedana od natjecanja, što bi značilo da imamo još nekih 7 tjedana priprema. A s vama ćemo u ovom videu podijeliti kako su nam prošla protekla 2 tjedna, odnosno 8 weeks i 9 weeks outa. Pa krenemo s čučnjem. To nam je bio čučen. Odmah u startu moram Gogu pohvaliti. Jedan mali backstory. Gogo je inače u našem društvu poznat, postoje meme. On je postao osoba koja kronično overshoota i koja konstantno precjenjuje svoj RP. Tipa odradi nešto i treba jedinicu na RP 8 odraditi. To je realno RP 9. On kaže ne, to je 8, 7,5. Osim toga, ako si zacrta neku kilažu, uvijek će ju ići odraditi. Neovisno o tome kako mu je trening, kako mu je RP, uvijek će ići odraditi. Ali, ovaj tjedan zagrijava se za čučen i odali sad dalje borba 225 koji je išao je ok, ali nije išao s obzirom da si imaš ta RP 6, jel? Da, 6. RP 6 je trebao biti top set, nije išlo sad dovoljno brzo da bi mogu baš skojiti sa 2.25 na 2.4.0, ali ja rekao ok, ne budem sad ništa prigovarao, neko on radi kako hoće. Prođe minuta, dolazi on do mene i pita, jel da ide možda ipak 2.35? Ja sam ostao šokiran, tako da vidi se progres ne samo u kilaži, nego i mentalitetu i pristupu treningu. To iz tjedna varira.
Da, sljedeći tjedan će vjerojatno biti neki overshoot. Ali dobro, nema veze, barem nisi rano u tjednu, radno u Sve ja to bloku. iskompenziram. Dobro, to ti je sad drugi tjedan bloka? Da, ne, treći tjedan bloka, imamo ih pet tjedana imamo u ovom bloku i 5 u završnom. Znači još su mi 2 tjedna ostala, odnosno nekakav RP 6,5 i završiti sa 7. To će vjerojatno kao, nije ovaj sad još smo dovoljno daleko od mita pa ne želiš to jest tvoj trener ne želi da previše da overshooter, da, jel? Da, pa ne, pa jednostavno je prezemni blok prije mita pa nema potrebe sad ganjati nekakav pik i izložiti se tom nekakvom pretjeranom intenzitetu, nego završiti s tim nekakvim RP7 i deload i onda krenuo prema tom piku 8,5 završiti taj zadnji blok i to je to. Kako je tvoj čučan prošao? Moj čučan? Pa ja sam sad ne radim još jedinice ko što ti radiš, ko što ste vidjeli. Sad sam više u nekom strength fazu, gdje gradi postepeno snagu na nekom nižem intenzitetu. Imao sam i prošli i pretprošli, a vjerojatno ću sad i ovaj tjedan imat neke petice na RP6, 4 komada. Prvi tjedan sam bio 205, to je bilo dovoljno dobro da ovaj tjedan skočim za 2,5 kg jer sam se nešto malo osjećao nestabilno i tako to, ali prošlo i to ok, tako da mislim da bi ovaj tjedan mogu uzeti neki malo veći skok. Možda na 212, možda ću biti bezobrazan, uzeti 5 kg. Da je to neki PR. Petice? Budu već mi 207,5 PR petice, da. Tako da, mislim, s tim sam inače u 6. mjesecu, čini mi se, kad sam radio, zadnji put sam radio 4, tada čini mi se, tad sam završio blok sa 4 na 207,5, znači jedan rep manje, i bio je viši RP, bilo RP7, sad je onak, radio sam 4 seta sa 207, bili su oko 6,5 svi, tako da ide u dobrom smjeru. Sliv si svoje radi. Pa, slivsi i Snaga. progres, snaga, disciplina. A ništa, švenda, čuvaj se, tako. Švenda, čuvaj se. Gotovo se. Dobro, to je to od čučnja, idemo na bench. Tori on the beat. Shoot your shot with a Draco, no kickback. There's soldiers out here on the block serving this and that. My nigga, it's okay if you ain't never been through that. Nah, I gotta stay on task. Yeah, I'm on your ass. Why you speeding, why you going so fast? Why this lifestyle moving so fast? Yeah, so fast. Whoa, just gotta slow down. Yeah, bitch keep calling my phone back to back like a repeat. I pick up the phone, she calling just to say that she miss me. Shorty don't think I cut her off, please don't tell me. That bitch is even lucky even if I let her touch me. Shorty getting annoying cause she turned up on the Remy. How you going to war with a pistol, you better grab your semi. If you wanna find me, it ain't hard to get up with me. Looking around, oh my gosh, they some fucking loose screws. Chop up, make a nigga flip, boy, fuck your deuce. Had to go and get some cash, had to cop some new shoes. Gotta stay on top just how I'm supposed to. If these niggas talking safe, fuck them, they don't know you. No, they don't know you. If they hatin' on the low, tell them fuck you. My niggas ain't on their own, so you know we gotta get that. Y'all niggas say shoot your shot, with a Draco, no kickback. There's soldiers out here on the block, serving this and that. I to je bio bench. Vidim da Tinu poprilično dobro ide. Moglo bi biti na ovom mitu nekakvih 160, 165, tako? Sprašta me, Malo, da. Ma ne,
ja muku mučim sa benchom, jer sam u prethodnom bloku sam nešto malo ozlijedio lijevi pectoralis i od tada u stvari vučem tu ozljedu. Nadao sam se da će mi to kroz ono dilog od prošlog bloka proći, nije. I onda sam u stvari cijeli ovaj vlog započeo sa nekom rehabilitacijom bencha. Tako da u onom prvom tjednu koji ste gledali je i dalje bilo kao neka niža kilaža, ali malo veći volumen, tek toliko da se ukupam taj dio i dovestim pokret. Ali pošto je pred kraj tog tjedna, pošto se ono posao bilo dosta dobro, odlučili smo krenuti ovaj tjedan sa nekim normalnim treningom, pa sam krenuo malo polakše, išao sam 144 koja je bila dosta dobra, s obzirom da zadnjih par tjedana nisam radio bench kako spada. Nisam si malo bio zadovoljan sa pauzama na prvom setu, to sam vidio na videu i na drugom sam onda popravio. Tako da, sve u svemu dosta dobro, ali sam u stvari dosta ponosan na drugi bench u tjednu koji mi je board press. To sam napravio 155 četvorku na RP, prilike 6,5, tak nešto je bilo. To mi je za ovaj tjedan sad. Da, to je sad ovaj zadnji tjedan. To mi je onak pokret u koji sam mogao i dalje raditi, unatoč što je najviše mi stvari mučio ovaj donji dio pokreta. Tako da ovo sam mogao. Tako da, mislim, nadam se da će nastaviti dalje u nekom dobrom trendu. Ali šalom na stranu, tebi je stvarno bench u zadnje vrijeme odletio. Rekao bi da ti to čak lift koji ti je najviše napredao u odnosu na prošlo natjecanje. Pa da, s obzirom da je to lift u kojem se najmanje kilaže dižu od ova dva lifta, on mi je napredovao tipa od 6. mjeseca bi rekao nekakvih možda i 15-20 kila. Budemo vidjeli to sve u Zagrebu, ali u gymu dosta. Moraš malo pauze ispeglat, ali snaga je tu. Da, dobro. Mislim da je najzahvalniji tome cross kojeg smo kupili u 6. mjesecu. Nismo uopće radili te nekakve triceps ekstenzije na kablovima i od tada peglam po tim triceps ekstenzijama plus pec fly i mislim da je meni to... I uz to možda i najbitnije krenuo si jest ko odrasla osoba. Dobro, da, i to isto, ali baš poprilično sam dobio zbog tih nekakvih asistencija. Sve u svemu, ako nastavi ovim trendom, mislim da je rekord u opasnosti, jel? Pa da, ja iskreno mislim da je. Možda čak i koja kila preko će biti, ali mislim da neće ni prijaviti više od tog rekorda. Ako će biti taj dan tamo rekord. Da, mislim, mora se potrebiti na puno stvari, ali benchu si 190 u prošlom bloku. Da, i čak je bila ok pauza i sve to. Rekord je šta, 1.92? 1.9, molim? Koliko je rekord? Ne, 1.9.2,5, da, znači 1.9.3 bi treba. S tim da i tih 1.9.0 što smo tu, ti si bio tad, kad sam to digao, nije bilo full sad. Već bi na to mogu dodati još 2-3 kile, bez problema. A to je bilo sad već prije 4 tjedna, tako da. I nisi bio u piku, nisi teper, tako da bilo dobro. Ok, to je bilo to za bench, idemo na deadlift.
I to nam je bio deadlift. Na deadliftu, kao što vidite, obojica imamo jedinice u ovom bloku. To je odlično jer se možemo uspoređivati. Je istina. Prvi tjedan smo zajedno digli istu kilažu 285. Rekao bi da je moje išlo malo brže, ali ima i ti razlog zašto je išlo brže. Da, nije što sam slabiji, nije mi to izgovor. U ovom bloku sam se dogovorio s svojim trenerom, dogovorio da ću deadlift raditi malo konzervativnije, odnosno da se neću toliko hajpat na tu seriju, nego da ću dolaziti do tih jedinica hladan, fokusiran, bez nekog prevelikog unutarnje motivacije, bez amonijaka, bez ičeg. Dolazi znači hladan do te šipke i podižem ju sa fokusom na tehniku. I s tim smo dobili to da u ovom bloku ne odem previsoko sa kilažama i da se ne fatigam previše za sljedeći blok koji nam je u stvari bitniji pred natjecanjem. Znači, ajmo reći, gledaš šta je top set ko nekakav warm-up, jel? Pa, ajmo reći, ko warm-up, iako pristupam i dalje ozbiljnom setu, samo se ne pronalazim dodatnu motivaciju za to, tipa, ne palim si muziku, ne uzimam si amonijak, iako je ako bi inače imao RP8, to bi mogao čak u nekom normalnom pripremama uzeti amonijak, sad recimo ovdje za sad ne. Ali to je u prvom tjednu smo obojice išli 2.85, ja sam skočio nakon toga na 2.90, a ti na 2.95. 2.95 i išlo jako brzo. Išlo je... Možda čak i manje od RP7, iskreno, ne znam. Dosta lagano. Da, izgledalo je tu negdje kao neki fini lagani okvir. Da, pošto sam ja digao tih 295, a ti 290, iako mi je htio pratit, ali zašto nije, pošto on mene sprda na čučnju, sad ću ja njega malo na deadliftu. Naravno da mu sve ide dobro i zašto ne mijenja stvari kad idu najbolje, tako? Pa, apsolutno. I onda iz mix gripa odlučio se, čak dan prije sam ga vidio da je na benchu malo vježbao hook grip, zašto ne. I odlučio je te top setovi raditi na hook grip nakon možda čak i 2 godine. Da, mali backstory. Ja sam inače radio hook grip dosta dugo, 2-3 godine i sad se ne sjećam točno koji je bio razlog zašto sam se maknuo od hook gripa, vjerojatno zašto su mi je šipka ispadala, ali nebitno. Uglavnom, odlučio sam se prebaciti sa hook gripa na mix, iako dalje mi je cijelo vrijeme bolji osjećaj bio na hooku, mogu se puno bolje utegnuti sa ovog dijelom leđa jer može kod da mi je kraći range of motion. I cijelo vrijeme mi se to vrtilo u glavi i taj dan što ste spomenuo dan prije, mislim je malo nešto prčkam, tad sam u stvari testirao vode, da vidim kako to je, jer sad smo nabavili ovu novu šipku, Rogue, koja se stvarno lijepi za prste i rekao sam si idem probati kako će biti hook grip. I probao sam, išlo je super, ali stvarno je išlo super, 260 je bilo odletilo i zadnji warm-up, 272, sam krenuo i stao. Tako da sam, tad sam zadnji taj warm-up odradio sa 272, ispala mi je šipka, to krenula mi ispalati iz ruke pa sam pustio i onda sam u stvari rekao šta je tu je jebi ga, idem se vratiti na idem odraditi ponovo under-over, odradio sam tih 272 under-over i skočio na 290 koje je išlo sporije nego što je trebalo, ali je bilo ok. Tako da vraćam se na under-over za sad do ovog mita i nadam se da će sljedeći jedan biti bolji i da mi neće parat neke takve glupe ideje na biti opet. Ne da ću ostati ko što se dogovorio sa svojim trenerom fokusiran. I to je to od ovog tjednog recapa. Nadam se da vam se svidjelo i da ćete izvući nešto poučno iz naših treninga. Vjerojatno nećete, ali da, hvala vam ako ste pogledali video do kraja, ostavite neki komentar ako vam se svidjelo ili nas unfollowajte i blokirajte šta već ako vam se nije svidjelo. Followajte nas na Instagramu, Facebooku i tu na YouTubeu. I to je to. Do sljedećeg videa.